The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Psalm 121, verse 8. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. In God's Line of Sight was written by Sochel Dixon and read by Rochelle Traub. Psalm 121. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. In God's Line of Sight, written by Sochel Dixon. Trina received a free ticket to a sold-out event and tucked it into her Bible. Later, her son saw her frantically searching through the pantry. When she explained that she'd lost her Bible, he asked why she was looking in the food cupboard. "Because I've looked everywhere else, and the event starts in 30 minutes, she said. I don't want to miss one moment." Her son chuckled. "Breathe, Mom," he said. "I think you're suffering from FOMO, the fear of missing out." She laughed. As her son joined the search, "Trina's left the car," he said, holding up the Bible. While it's not wrong to enjoy unexpected blessings, big breaks, or once-in-a-lifetime opportunities, a desire for enjoyment can easily turn into a fear of missing out. We can even be tempted to think God holds out on us or loses sight of us. However, the Maker of heaven and earth is our ever-watchful and never-sleeping provider and protector. So we don't have to fret over detours, delays, or even missed opportunities. God will watch over our coming and going, both now and forevermore. During times of affliction, seasons of abundance, and in every mundane moment God plans for us in between, we're always in His line of sight. We won't miss out on anything God has planned for us to experience. Let's pray. Ever watchful God, quiet our anxious hearts when we fear we're missing out, and remind us that nothing you intend for us will ever slip past your care. Teach us to rest in your steady presence, trusting that you guide our steps in every season. Thank you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How does being in God's line of sight impact your life? When has missing out on something led to an unexpected blessing? Artok tangak mal makatakatang lo maklat karangal kalkmo a music at mal kloangarel ang angaringal tamalil morangal ka lo reng srak mal kloangarel music rabe ka club say umusubam la otilk mo ak mal kloangarel music lo reng sangal ka rabe ka club say ak lamotela time el bek club say el di lo reng srak cloud music angal ka eng mokoki langal ka emerald moringa sarel ay kakita bebi rasarel ak mal cloud ngarela music lo reng sangal ka mangivil cloud ak rabe ka club say makot angal ka bek club say lo reng srak cloud music amo saw labatangel a cloud music lo reng serengi arulia brain rangal kal mom saul marangul mong saul esel bol saul labatangel ma brain rengi marangul eng mom ring la lo koringiar adam mar atil mat parents serengi madirek
direkal modiakal sab elo reng sa togoy modiakal sal sab elungil masub mal ngara school en sab el mo maknita tengar ngira school leng masaula badengel e aptelula ngara music em namo roida ul soel marngur ra school ongerul sa rela lau the music klol alitak la head egg arangale aptelud angal kal makateket teloreng sak amaklol ngarela music amobl oil ngaring yar ngalelap telun ebl oil dar ngulangal ka lenga brain ringi marngul obreo dim namo masaun mangmo dar ngulangal ka ongedel sa rela lau the music a impair concentration teatokor amerikel impair concentration amalokoy rap telulangal ka brain ringi el marail mol momringlom tabat tokoy mabal kulat tokoy allow the music atomelia concentration rangalaga mumodiakal salsab elungil concentrate tatokoy o molokoringi ngoram saula brain ringi lom daswat tokoy om tabat tokoy ongewal sa rela loud music a insomnia teatokor ameriken insomnia malokoy rangal mumodiakal salsab elungi limi tamadal abol mi iway wen kuradi makikarkar en tutaw malpagi sa tutaw en masaula badengel e moraskun masaula badengel e etin masub a music akman masisi aklisi el sabel mal masisi aklisi kar malungil tokoy am music adungil oreng stengil ungil aklungil angrel el sabel ungil alitakle el sum iar ngulaat e oroida perraudar ngul angarak langit tereng e edi seksik taw dusuel marngul ad e direk aungil elitak la sabel al mangela ad e direk ol klew dusuel marngula ad lo perraudar ol dusuel mangwai se lungil tokoya music en vi music o kodel daol at tokoyra al sela alitak lak malo kodel daol maklungela sound lo reng sereng alak mongo kodel daol klungela sound lo reng sereng alak matokoy ngar alitak asabel ngarinyal temelir omrelela alak omoreng setial ka debulu loklat kalkire la music e bomadu al malil ta music en morengs e direk dilungila klungela sound el moreng sengi lakabom adik en maring la sa arela music o moreng sertialo e ungala krar ngala kan makekare marngara high school e mola artir e mol ko partir dilungila klungela a music ra al selablimiu kamal masaw la bol sabem loreng sertial ka debro loklat el kirela akntil maklung yorel akloangaren music. Hello, Serene, and weather forecast for today, Tuesday, April 28th. Looking at the tide schedule. First low tide at 11:31 a.m. at 3.4 feet. First high tide at 5:17 p.m. at 7 feet. Second low tide at 11:38 p.m. at 3.5 feet. Second high tide at 5:30 a.m. at 7.4 feet.
Invitation for bids, April 20th, 2026. The public is hereby informed that the Palau Visitors Authority will be soliciting sealed bids from interested buyers for the following: 2006 Toyota Light Ace two-door flatbed, silver. VIN number KM70-1004534. Mileage 115,887 kilometers. Opening bid will start at $500. Purchase will be as is and where is. Bidding period will be April 20th, 2026 to May 4th, 2026. Opening date will commence May 5th, 2026. For more information regarding this notice, please contact Schechter Hector, Procurement Officer at Palau Visitors Authority at telephone 488-2793, 488-1930, or email schechter@pristine.pw. This is a Republic of Palau Ministry of Finance, Property and Supply Division public notice. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply 3 each SUVs and 1 each flatbed truck for the ROP. Specifications for needed items will be available after May 13th, 2026. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940, phone 680-767-2552, fax 680-767-1016, email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by CIP account NTWN CIP Admin 2025. Invitation for bid number IFB 17-26. Public notice is April 28, 2026 to May 13, 2026. Bidding period is May 14, 2026 to June 15, 2026. Opening date will be June 16, 2026. Proposals or tenders must be submitted to the Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on June 15, 2026, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. This is a Bureau of Human Resources public notice. In response to the concerns raised, the Republic is voluntarily extending the deadlines under this request for proposals for services to serve as the ship administrator for the Republic of Palau's Open Ship Registry. Although the original schedule complied with the applicable procurement requirements, this extension is being made in good faith to provide additional time for interested offerers to prepare and submit their proposals and to encourage broader participation in the procurement process. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of the Republic of Palau is soliciting and accepting proposals from qualified offerers to serve as the ship administrator for the Republic of Palau's Open Ship Registry. The services requested will be fully funded by local government funds and will be awarded through a competitive negotiated contract. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are now available on the Government of the Republic of Palau's website, www.palau.gov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources via email to hr@palaugov.org. Request for proposal number PCS-2026-22. Bidding period extended April 3rd, 2026 through May 4th, 2026. Inquiries due date extended April 21st, 2026. Answers, responses extended April 23rd, 2026. Expression of interest extended April 27th, 2026. Proposals opening May 6th, 2026. Anticipated contract award June 5th, 2026.
Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngurulmud, Malagyo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. Subdragamaldira diramas Selina Ramon Atura. Tia subdragamaldira diramas Selina Ramon Atura, el ngelgelamleu eramadeb kiosi Ramon Carlos, mamle diramas Blumel Ramon. Tialgamaldi la moringira Palau Funeral Home, Brothers Tale, April 30, 2026, around 9 a.m., el mo 12 p.m., utuab del mor omrael, el mor omlak karangayaura. Matial sub dalol tob del ngaw eramadeb Warren Fukuichi, maadises Douglas Smith, may sangbuy Gaylin Blau, maomsip sa Lori Blau, el moradaw ad rababel daw mayol dabel mo, may madaalim edray nga severtial albula. Abadangel ang galtargid amotob dramor gara 6:30 a.m. el mora Sacred Heart Church. Uriw ramisang ang mga maldira Palau Funeral Home el mo 12:30 p.m. utob del mora Fiseris dak mora ngayaura. Kardel rangayaura ang mokloy rablila Ermas Carlos Ramon, mangmangay tial dirmas el duy ang mo urolgul. Auriw ra omlakla, yamlil omray lalmutal motob dara 3 p.m. el mer orior. Magi olngit mesubdergid el dagawad, madagaw gablil, madagas pasub de edolngit rabebi regid, marangalged, ebodgay nga sewertial albul. Ang iwal lagi olngit ra ngirnges Junior Rulugda, madil ngilrungul irung lakobong, madira matarang takako rulugda, mamosub dara adad marangal ga may madakay nga sewertial albul. Ya orior, agi direklol ngitra rangalgelamle mangalwid, italbang Louis, marangalgela Kator, raw alyo Irene Francisco, mamosub dara bebi rigid, marangalged may madakay nga sew. Ato kubets, amora ngikleb Alfonso Kumangay, madiray galaw Lali Gibbons, mamosub dara bebi rigid, may madesat yalulbong lal sangulang galtargid. Ablilyaw agi olngitra idere Che Okada, maobirir Chulita Balibay, mamadra alilay Larry Ngiramuay, mamosub dara adad marangalged, may madakaswes edgay nga sewer tialkmal lobraw dal sangud. Agi olngitra Arbadul Augustin Masablu, maadalbay Jose Ise, maobadraw alyo Margar Ichiro, masepin Yu Ngiraboy, mamosub dara adad marangal nga may madaalim ertial sangud. Agi olngitra El Magdiw Ignacio Santiago, Mahilaria Tomei, madirang armadalyang Katan T. Malwat, mamosub dara adad may madakay nga sewertial albul. Agi direkal mga lera Alphonse Ngiragev, mabilung Masya Ngiragev, ongklung mamosub dara bebi rigid, marangalged may madakay nga sew. Agi direkal masub dara Francis Mayar, maalen Ramlig, mahenry Yosiwo, maobo Linda Mayar Adachi, madelor Yosiwo, mamosub dara bebi rigid, may madakay nga sew. Agi direkal kmalolngitra Manu Takami, Mateo Fanes Isamu, mamosub dara bebi rigid marangalged, may madakay nga sew masatyal kmalobraw dal sungud. Angayaw ragik malolngitra Obak Andres Uerbalaw, matalobak Orak Yamada, maebil Inaria Agitaya, mamosub dara adad marangalged, may madakay nga sewertial albul. Agi direkal kmalolngitra Dib Angel Sali, maruot kyuid Susuko Sali, mamosub dara adad marangalged, may madakay nga sewertial kmalobraw dal sungulanggal targid el merolang. Agi olngitra Isal William Tati Alfred, Machuli Chiro, mamosub dara adad marangalged, may madakay nga sew. Agi direkal kmalolngitra Benito Orengs, mamosub dara bebi rigid marangalged, may madesat yalulbong lal sungulang galtargid. Agi direkal kmalolngitra Adamseb Jesus Setsuo, mamosub dara obaad Silvia Castol Jesus, may madakay nga sew. Agi kmalolngitra Mamang Diramatur Teodora Setsuo, ma Evang Hirosak,
mamosub dar bebirigi the marangalged may madaalim edray nga sew. Agi direk lolngit rayaad Arka Rafael, Mawadalad Dayan Rafael, Maricina Subris, mamosub dar bebirigi the marangalged may madray nga sew. Agi direk mga leel ra Immaculada ang Magela Evalisto Abraham, mamosub dar ngalged may madray nga sew. Yakmal tokubet subda amora dirbalaw Beatrice Pedro Miller, kimolturgargaw elmear ngalgem ra Bibul Julio Kasuo, Maedita Kasuo, Macrace o Erung Marangalge Lamle, Omikbil Elma Oitrong, Mawilawong, Maolgaril Kasuo, Masyone Isaal, Magimgay nga sew. Yasungsol, agik malolngit ra Nurab Nicolas Santiago, mamosub dar adad marangalged, may madaalim, edgay nga sew at yalulbong ranggal lo adad. Klamate lasub daw ul, endiag lobas ang kleder roguy, mamosubes, ya omdedaes, may madakaswes, edgay nga sew. Yakuklo lakal sabeed, edidagalat karang lungu. Tiamles padela kamaldi lera diramas Selina Ramon Ratur el Moringira Palau Funeral Home ra Thursday el April 30, 2026. Amlil omrael el mor omlak la motob dra fiseris ra 12:30 p.m. A Oliviu lan mutelmer orior ratalyal sils. Kompmal masulang ya Dios lo maknaltangat elo makray regidroguy el diblo oil. Signed Ueramadeb Warren Fukuichi. Subdragmaldil. Tia subdragmaldil loltobdringia Ermas Carlos Ramon, mau eldeseng Vance Policarp, mau erasomel Fustino Robert, el morar adamamel nga rababaldab orior mayoldab mo, adiramas Selina Ramon, el ngalgelamle Ueramdev Kiosi Ramon, mamle diramas Blumel Ramon, amlos me erseratri matal gabsingil ongewalbuil ra 2026. April 11, 2026, amlamot torok lamal dilel el moringira odel gabsingil ongewal buil el ongewal urior. Thursday, April 30, 2026. Yakmal dilel adiramas Selina Ramon adi moringira funeral home el ngarangat kib ayray. Sel tutaw ra odel gabsingil ongewal buil yapadingel atuab dramor ra ewid el clock el moray iglesia ra ay dirungula Jesus, el Sacred Heart Church, iglesia ra Katolik, mga ramisang. Yabol mereng ramisang, yapadingil adiramas Selina Ramon, almutal mora funeral home, mga maldil, ra al klog ra tutaw, el motruy matal klog matedob, etuab dra funeral home, ra malmal tal 12 p.m., el mora fiseris, malmal tal mor ngayaura. A omrael el morngayaw ra dimong el mut ratalyal sils. Ndiya ka alung lamang alyokle. Magiolngit na masubdar kamil daw adalad, mamosubdar bebirigi the marangal nga may madagay nga sewer tial kamaldile latargi dara diramas Selina Ramon. Malway se agiolngit na masubdara idare maobirir rakablira luil mamosubdar dad marangal ga. Edire kalosisul sub da morangal gela ngirapadaal ay taro, mamosubdar adad marangalgiw, ertial albu le may madagay nga sew. Edire kalosisul sub da morangal gela swalablay umadib, radeliget nay sa swalablay, madakter sinton swalablay, mamosubdar adad marangalgiw, ertial albu le may madagay nga sew. Edire kalosisul sub da morangal gela itong, rawadal ad Rosalin lamresabang, mamosubdar ngalgem may madagay nga sew. Marangal gela diminrang, radirat matpab sa daria frit, mamosub dar dad marangalga, may madakay nga sewer tial albul. O sisiulsub da, amora obakal ol, Patros Basilio, madil taab Carmen Gib, rakabli rang taab, mamosub dar dad marangalga, may madakay nga sew. O sisiwet to kubet sub da loltob da niya Ermas Carlos Ramon, el morar daladamal ramle Ueramdev Kiosi Ramon, Rablaira oragiblay, ngayaura, mamosub dar adad marangal, may mga sugak, ertial mo mungulbong lal sungula o oda, radiramas Selina Ramon. O sisiulsub da loltob dar niya Ermas Carlos Ramon, el moradib Angel Sali, maruot kyuid Adelina Sisuk Sali, rakabli ratmiw, rakamaldile latargi radiramas Selina Ramon, mamosub dar adad marangal, may madakay nga sew. O sisiulsub da morakabli ra ngar albuob, mau eldi kasot Jonathan Natus Misa,
mawadal ad Feliciana Misa, mamosubdara adad marangal may madray nga sewertial albula. O sisiul subda murakablilra ngar ulbalu, muray saal William Tati Alfred, mauer mangakla milayna ngimak trancharda, mamosubdara adad marangal may madray nga sewertial albula. Edirekal mura o muiga tangirkoy sadawo, mau Elius, rakablilra ngayu, mamosubdar adad marangal ga may madray nga sewertial albula. Yato kubet sil spadelaw ermas Carlos Ramon, amora ergamul Noro Naruo, madirgamul Clara Michael, mamosubdar adad marangal ga may madray nga sew ertial gamaldile latargi dradir ramas Selena Ramon. Yato kubet sil spadelaw ermas Carlos Ramon, amoraw eramadeb Warren Fukuichi, may sangabuy la Gaylin Blau, mamosubdar adad marangalga, may mga sukuma mertial albula. Ya o sisiul subda morakabli lara o adaru marangul Stacy Augustin, marukubay al-asel kasuwo, mamosubdar adad marangalga, may madray nga sew. Edirekal tokubet sal masubdra kabli lara ngudla, ranguruel Isidoro Tagisang, matalobaat Tongo Gates, mamosubdrar adad marangal may madray nga sew. Ya o sisiwet to kubetsil spadela, uerasom la Fustino Robert, el morat kaltngul rabay uduy, mat ngasik risong saito, mamosubdrar adad marangal garakablirat amding, may madray nga sew at aali mertial albula. To kubetsil spadela ueramas Carlos Ramon, amora diratublay debir mangsaw, mamosubdaran ngalgem may madray nga sewertial albula. Ya o sisiul subda, amoran ngalgela Teresang Faustino, ramle directory Teodosia Faustino Blailes, Manatalia Faustino, marangalgela Ben Roberto, mamosubdar adad marangal may madray nga sewertial albula. Ya o sisiul subda, amoran ngalgela mleu Elsias, ngaskabay Gabriel, mamosubdar adad marangal may madray nga sewertial albula. Edirekal masubdar ngalgela Angelina Antonio, Ramariano Antonio, Maromana Antonio, Mamarcia Antonio, mamosubdar adad marangal may madray nga sewertial albula. O sisiul subdar lultobdar nga Ermas Carlos Ramon, elmora ngalgela mle Ermas Kasol, mamay mga suka kartial mo mungulbong lalal sungula odak, radiramas Selena Ramon. O sisiwet to kubet sil spadelaw eramas Carlos Ramon, amoran ngalgelamle ueramas Kalbasang, radeliget Mario Culibert, Maricina Ryoko Ngirutang, ma-Faith Sorda, ma-Leon Culibert, ma-Helena Culibert, mamosubdrar adad marangal may madray nga sewertial albula. Tiriel adama maldim lakal madungang clear, adakal bol makita rendir, lengklam nga tela subdaw ul. Abol sab amiw may madakay nga sew, yabol diakal sab amiw may, di dakalat karang lungu. Arubak kal Diyos, lomaknal tangat tarigi darokoy. Sign daw eramas Carlos Ramon, ueldeseng Vance Policarp. Tial subdal mula reng stringi, adiakal spedel, madiakal tigingel, malub engul deswel at Yes Broadcasting Company, tiang aspedirar adulul top dengi haraorngi, koh mal mesulang. Subdra kamaldin maldadu. Tia subdra kamaldin maldadu rardara itril cherom temngil, lul top dengi ngirmang boses aludong, almoran adra kabli rang armadra malgayok, maigel edel tulungal kalngarnya mga sabang, iblay mauladok Mum la motrok la kamal dilel mal dado ring karuba kan morngir ongem lorior kotor kap singil ongem builo. Tial sanga di morngir a funeral home ngaraira tutau utov del moklo rablir ngarawlimang umdakla. Marbek la damam ngamal kayok morior mabek belur belau. Michael belau aspad leon tial meim dalim ngangiseu tial kamal din mal dado. Sai na ngirmang moses aludong. Ato ko bet sa subdra kamal dilel maaldado rardara itril cherom temngil al morngir ongaim lurior May 1, 2026 mamidols Moses uludong am subdra obukul ra erbelau Lorenzo Eduardo mardalal marangal rakablir ora giblay ng ayaura mamaim dali mit kang iseur tel sang amidul sa dire kam subdo ngitrar salil ngara ngara ibis el kloba karang erbelau mabol sobira maim da kaswes dalim ngal cherom ako to klol ngal gil adelina balailes mamlama dal masami temngil
longeru clothes al ngalgela rig matamangil ya tamangil antara ngalgela ngale en Moses en leu erbelar ngaura tial sanga di morngira funeral home ngai rai ratu tol sils em utob del moraklo erablil ngarauli mang em umdakla o si sul subdra kamaldil mal adur ardar itril chirom tamngil lor tob dengia mid ols Moses aludong morobak Andres werbelau ebil inaria agitaya maradal lagabli na oliora belura ngarbelau rangayaur mo amidu ul sel Moses akmalol ngit rmiar adal me indali min ngangiseu de satelo lubong ul sungul ngal goto klor ngal gela masamit tamngil el mga maldira goto gapsingilo ngay malbuila el namotrok la maldile el maldado rangaruba el morngiro ngay mluriol goto gapsingilo ngay malbuila tial sanga di morngira funeral home ngaraira era tutor tial silse em utov del moklor ablir ulimang em umdakla akmalol ngit raul obak mamolgoer led marngalget em gim alim em mongodri achirom raulimang silsilse sai na mid uls Moses uludong tia sudrol tov del obak Andres werbelau ma ebil inaria agitaya al mor adri rabaldab orior meoldab rasarel ngalgila masamit tamangil el cherom tamangil el nosmer mabadingil ngaramor ge motorga klal motov dra Friday May 1st 2026 em ngobeldira funeral home el moswel betov del morablir ngar del lerul sigang emorol gulla pabelda bagim sobdra ngiro irem samyo yo masang domda albis pastor bili cuarte ma bil mosubdra adat marngal ge mem dang seu oriora gem sobdra del bar swal marimu dominika oriakla mosubdra adat marngal gratmat pabe mem dang seu agidregam sobdra ya adra derbe Ignatius ngirmerin madiliad chudingir meril mosubdra ngal ge mem dang seu agidregam sobdra kalt ngur abe udui mat ngasik song saito mosubdra adat marngal grat amding mem dang seu pelileo agidregam sobdra el shalom et pisong mau elbil mosubdra adat marngal kortel bul ngayura gem sobdra werbelau madil belau miduls Moses uludong mosubdra adat marngal ge mem dang seu tirgamdi la mal da durngal targit agidregam sobdra dirabu mau erbu changilaililda o migbil bebian termete terngalgela Florencio Esteban terngalgela Antonio Moses terngalgela Martin werbelau terngalgela Edomo masamit tamangil idao Julio Kasuo mosubdra adat marngal ge mem dang seu tiralbul agidregam sobdra ader Moses tal obak Argasius Yamada Maika Aulerio ma rogul ngal grasi silang agidregam sobdra ke ikon Moses talebil film tamangil dirau el Royce Helen Gaidong lidia ko mangay marangal gelang adigis Moses rangarmen gastro marangal gila gracia arurang na ithel arurang mosubra adat marangal gemen dang seu agidireg lolngit rangal gila kotep sabrang rasanaye Isabela Yusim Rui Ben Thomas Marvin Raymond marangal giulul dimok rangal gila orak agi amar trigel adman modegal dongklil ang klumotela subda ul mung somam lolngit tertir mobile sabir emeim kasawes etang seu arbakal Dios lolmol num kaltanga tergidro guy saena obak Andres werbelau tia subdra kamaldi lol tob dringar adwe Silverius Pesong robulgul Felix Osile ginadrebe sabobul tadab marurti Feliciano Watanabe al morarugul ad marangal grablara ibur ngesar al girel kamaldi la cherom tamngil la motrok la kamaldi el mogotol gapsingil ong emil buila May 1st 2026 long emil lorior motob dal marigelesia idinungul Jesus emoringina misang arsel tutau auriuleng mara santos por ha funeral home ngangat kibraira mga maldin mo yataswelba emotob del moklor ablir ngaralimang ngarar de mumdakla tiang adi mo bangelo mga del blal smaldadu ayol ngitarbek la damam mem da alim da gang sirter albulo magi subdra wadal adi sikli ngamar ngalgel malik siskatkel marngalgel filom tamangil paklay chilton rangalila sadako madris ebiliad mitogoskiwo mo subdra ngalga hanabul tadab kiomishida Chuli Saburo mihaina erung marngalgel Lorenza Ise Malili Madris Berry Ogabe Fuanang Omley Yuriat Ur Prima Oib Geliar da Kladik Marbebiringi Paul Gitalong Obak Kaleb Tuley April Watanabe Marbebiringi Howard Mawilan Casey Kerwin Mabrain Isida Caleb Uduy Jr. Ngiros at Marukul Smul Dexter Tamgil Machani Gintaro Ngiwala gim sudra ngalgila tokosang bultataw malgayo kang spadala ngira isaw basiano gitalong maematukur tinaliyep mosudra adat marangal karter albul agidri kam sudra ngirmang Moses eludong ngisara gim sudra trungal kramler adba 8 milol ayra gim sudra ubad kirungil mis marangal gila rol misidoy marangal gila makasar sikyang ndiri kaspadala David Tarimel agidri kam sudra heiden garradal marbebiringi marangal gila Collins Mimong ngatmang spadala chani tudong mosudra adat
At pangeng spadala rangal gelam le radwe o silek, ko malmsulang yarubak kal Dios lom kal tangatergid. Saen radwe Silverius besong. O si siulsub drang amaldira cherom tamngil al lotto dringat at pos malwat talay, Misa Antonio Bell, salit adong Pedro Mreb, marata o France talay. Tiga rubak am subdra kabli rang armadaliang at motargidra cherom tamangil. Am namos mer mong lamotrok lakam dilel morngira Friday May 1st, 2026. Al di morngira Palau Funeral Home and Chapel ngangat kibrairay. Yauriu rasuel beng tawdin marablu rablimang rang rar di mamadakla. Tiang adi kamaldi lawangil aldadu. Malway set tiga rubak am subdra radra kabli rang armadaliang. Mabal sabe del mga suwira Agustino Balailes maodar Adelina Balailes. Ertial kamaldi aldadu ra cherom tamangil. O malmasulang yarubak kal Dios rol mamlamakal tangatridro kuy. Sain at pos malwat talay. Tia o sisulso dragodal lol top dringa ruigang kion isal, ngiro ongor isaksualadab, nginatalbad al St. Andres, mangira umrang Agustino Balailes, el girel amlemre drepkais amrung al saril ardaray trir SBA, cherom tamangil. Tia al sanga makamaldil el dadu, el mlamatrok, el morngira Palau Funeral Home ragot al gapsingil el along aim el buila, May 1, 2026, long aim luriol Friday. Balbay segim subra rogulo ngal matulungal gra umrang makabli ngim gawadro orior babaldab mayuldab momedida se main drang isewd el mangiam as el dirau ade Balailes ertiaru lebong el sungulang algel madi busra dronglet maongal gra umrang agim subra ebir bong Joyce Al Sali eolingit mosubra tulungal gra sa aduir erdel song rangal gila mlengilo teli ngang sei marangal gila ebir bong Adelina Isal marangal gila sa Raimul musubda marangal gila Yolsau Samuel, marangal gila Mitsko France, marangal gila Husigo Heinrich, malakas pusub del may nakainsew. Kidirikan musud arangal gila at morning itong, arangal gila mle Claylo Misang, arangal gila mle Vidra Abong sa adoy asanuma, arangal gila Tangrang ngiratyo, marangal gila Lucas Ngiraroys, arangal gila Bares Arbadul, arangal gila mle Abong Miner nginas adoy, arangal gila Ngirabiang Albert nginas adoy, arangal gila mle Lapsis Santos nginas adoy, rangal gila Bertang ngiras aduy, rangal gila mle Erdaspa la Hindenburg ngiras aduy, maebil Martayaad, malakas pusub de may nakaingisew. Agidiri kamsub rangal gila Risong ngitong, rangal gila mle Abong Eloth, rangal gila Osisang Rul, rangal gila Rayong, rangal gila Ngityo Rul, rangal gila Klolubak Rul, rangal gila Marsil Rul, malakas pusub de may nakaingisew Telsang. Agidiri kamsud rangal gila tali emi wamad maongal karakardeu, magim sud rangal gila dirauregda, rangal gila magasbu, rangal gila teur, rangal gila mneruigang ngira bersoya, rangal gila tatokoy, rangal gila dong, rangal gila ibarsa, marangal gila karingel, mungkaspusud de may nakaingisew telsang. Agidiri kamsud rangal karongor, magim sud rangal gila mle ibirairong ilabrang swaladaw, rangal gila dililong, rangal gila wasisang maralbang chowas wasisang, mosub darbek kalngal marata drairung mairei emim dakaing seu agidram sub dra ongal krayeti magim sub dra ngal gelam ner abong isimang ramoni gamar bebirangau marangal giu mem dakaing seu telsang agidram sub dra bebira maru lelam ner abong saminos bal magim sub dra ngal gralmi rangal gela alsaw sabal rangal gela tolngoloy at modrang rangal gela karay olo rangal gela meltel rangal gela katosang rimir rangal gela diraingas masayos rangal gila ongklung la, rangal gila ngirar saol, marangal gila mitsko ngir omlay, mkas pasub de may nakaingisir telsang. Tika ruba ka diri kamsub dra kabli lalgim kawa dra pabaldaw, orior may uldaw, at mamoy tita alsang muy may nakaingisew. Magim sub dra orior, agim sub dra bibdul mabilong rabla raidid, ngaralong agim sub dra ngira ureg da madira ureg da, ngarara da agim sub dra esberay bdaang, iwan agim sub dra ngira iderbay masasingi arurang, rabla raiderbay, iragim subra ilapsis rablaras mongsong ngayaw ragim subra urbalaw Lorenzo Edward madil balaw rablar orlagi blay ma kamam rubak loltov der tial subdak malolngit rarbek longal matulungal karo umrang malameim da kang iseur terulbang sungul ngal esabay cherom tamgil madibusra ronglet mabal sel tial masangam la motrok morngira May 1st 2026 el Friday el di morngira Palau Funeral Home ko malmasulang yarubak kal Dios sulmol malamakal tangatridro kuy sain na ngira umrang Agustino Balailes. Malungil sil sel morgid el kawad e kawad ngay. Tukobet sel sudra tulungal kararisong rakablir umrang raungil blu ramal kayok state. Kumamal nga tulungal kamari nga suliw armared rakablir umrang e mos misi aspadam lobang kamiw e moolingit rarbatok kal kawad rablur belaw. Logi wabil tigareng raklay sew el mongo sugid ertiak malabrao del sungul el girel angel targid rardaritrir el cherom esbeit tamangil. Almla mokodong rarubak kal Dios el marakamang lulungullo.
Malwaiset tia maltokobet sel suda loltob dania Valentino ngirigiklang teruot chogay Felix ngiraingas Gatin Balailes Edwin chogay de bedebo klolubak Jani Tudong Jan Tamangil Angelinorium de Ismail Akwon Stalin Bay Ray Ongino Mark Ramali Swingley Akwon Jimmy Balailes Talal Balailes Junior Malatamangil Hoyt Balailes Jones Tamangil Arturo Maling el Morgamio Armasil Marangalgel at Lungal Rarisong Rakablir umrang ekmalorngit tanges Romul girel atargid radaray tiril cherom esbeit tamangil el mlamogdong rarubak Dios el moramang lulungul tadrigal maltogobet sel sud el moratrungal garatmur rakablir umrang ramal gayo agik malorngit wanges Romul girel telbul tiak mal dirgal togobet sel sud el moramor ete Matias Erbay rangar along state agik malorngit wanges Raul girel telbul Malwaise ang alsuim amoraba bilingel akablir umrang ramal gayo ke modarsel morateb raudud telga maldil el do amorngira May 1st 2026 Friday at 9 a.m. and 1 p.m. a funeral home rangat kibrairai emoto del morablil raulimang ngarara del telgib el morodos ngalela rois ngarait ilabtil raulimang ngarat state Komal mesulang sain Valentino ngirigiklang teruot chogay Felix ngiraingas makatin blaliles Tia subdrol top dernya adal baramrap Felix Okabe, tule ramrap Jan Tamangil, mau erbelau, Gregorio ngiray lamsang. El gire la kamaldin maldadur at chirom Tamangil. Masil serab asang am lamotrok el morngira May 1st 2026 el Friday di morngira funeral home. Malaway segim subdrol kamil adamam mautangan loitita al sangmiyo meimd al mengi adil rau, adil inabalailes at tianmo mungulbong al sunglang algel. Mang ayang lagim subdrol aro el mi ermokt margup, maobil ba al Mary Osima, mo subdrol adad e meimd kainsew. Maulimang agim subdral Augustino Blailes, Madirao Adelina Blailes, Mosubdral adad marngalga. Gaklaw at espada larngalgela omley, ra adel baratong to yosiu gisungino, Mosubdral rangalgela yosteru, yosiharu, yatsio masisuka. Rangalgela pugurraw ayungula, kadoy mresbang, maang tubray adariano, mukas pasubdalo at. Rangalgela del tang dirangal matangir, tomasar sengel Mosubdral rangalga. Rangalgela ngiray lamsang rasus, mamarsianam, mukas pasubdalo ngalga. Rangalgela ngaldeir arabu Celestino Malsol, Skiukla Optulia Malsol, Masum Averoninga Malsol, Mosuf dar bebir kamiu marangalga. Rangalgela Misao Subris, Ratkoil Dulei Subris, Mateo Dosia Cuarte, Mosuf dar bebir kamiu marangalga. Yato bet espada marangalgela Neskiukla el Toriang de Bangir, Mamahensia Ingas, Malio de Bangir, Spada Trier Rangalgela Bultadaba, Mangira Malalba, Embeim de Almengadir Raur, Telulbong el Sungulangalgel, Chirom Temangil. O si siul sudra maldi la marangalgela bleso rangalgela gadiasang marangalgela blesum melilt Manuel meim dalim da insir terbul agidrigam sudra rangalgela mreb somra ali da dong Pedro mreb mami haina siro mo sudra vivir ngamiu meim dalim ongingil tial subde ngala del baramrab am sudra gal dirabang pero ni gasangpau mo sudra vivir ngamiu marangalgiu meim dalim da insir terbul Alngarngar adamam lo digal mtong clear tial sub de agimral amare musubes meim dal minga targid la dirrao adelina blailes tial mamul bong sungul algel etrigel modial sabil me malungil basul e daglat krang lungu sain adel baramrap Felix Okabe malungil sil sen morgomul togol adamam rab luadr belau tiamal togobet se sub del top de ngada isagrer au limang algatin blailes adel baramrap Felix Okabe ngirao Harry Fritz ngiray mato yu severino ikiasang Lawrence Gatwangang, Stalin Bay, Emery Wenti, Matulay Ramrabel Chantamangil, Almorg Mule Gawad, Raklang Seura Albul Motargid, Rataray Tril Cherom Asbay Tamangil, Alangila Dirao Adelina Blailes, Amla Mogdong Rubakal Dios, Almorgamang Lulungul, Agyo Mrak Mong Malbato Alsang Ma Albura Luadr Belau, Endiklaw Marang Argida Raungil Surang, Among Usugid el Mosabed, El Kang Seura Tarel Besud, Albul. Balwaise tia maltogobet sel subder mangirairung isak swaladab agiolingit mosudra vek ladra gabli rairung raulimang emem nakaing sir terbulo tia diregan maltogobet sel subder mora madang bukut tami isang ramang South Junior mosudra bibir ngam emem nakaing sir terbulo tia diregan maltogobet sel subder morang ligila former governor Augusto ngiram kati ikmalongit radeliget elender ngiram kati mosudra bibir ngau emem nakaing sir terbulo tia diregan maltogobet sel subder mora gabli umrang ramal gayok ekmalon ngit rabud mabaltigar reng maklaing sew ergaon ngir ongor isak swaladab ruigang kyon isalme ebir abong at choy sali mamoso dara da de medrang sew terbul tia dirigal mal tobet sel sub de lolngit ergaol ngirat mil ol denis ito moso dara da rablira do ramal gayok medrang sew terbul
Tiadiri al mal tokobet sil sub del morang al gila rol misa sidoi, agik malol ngi tange sur kamiul gilet tiral bula. Tiadiri al mal tokobet sil sub del morabli tangyo it singeru ma balang ulang wong, mo sub del bibir kamiu emeim takang seur tiral bula. Tiadiri al mal tokobet sil sub del moral baal tagyo ngir mogur, mo sub del adad marabibir gid emeim takang seur tiral bula. Tiak mal tokobet sil sub del morang iragid Robert ngir blogu, mo sub del adad emeim takang seur tiral bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morang al gela yugi we yano e olngitra doctor yano mo sub del bibir gaw emei imtrangi serter el bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morat rongal gramin rang rangesar magawl Miss Antonio Bell semangiro oidem asam masang makaswal Florencio Adalbay olngitra mium spedat at posmulwatale mobile savira adan ang madaliang al mingo sub del bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morang al gela chogay magawl obak rusong mo sub del bibir gaw emei imtrangi serter el bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morang al gilat modrang magawl tinat modrang mo sub del bibir gaw marang al giu min dang sertel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morang al gilarium da magawl veronicarium ngiray bay mo sub del bibir gaw marang al giu min dang sertel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morang al gramangir sandario magawl Teodosia mo sub del bibir gaw min dang sertel al bula. Tiadrigal tokobet sil sub del mora Francis Casquio mo sub del adad min dang sertel al bula. Tiadrigal maral tokobet sil sub del mora obilba al Mary Osima agyon ngi tangi sur gaw mo sub del bibir gaw maradad emeim dang sertel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del mora mamang Cliu Yuri mo sub del ngal game emeim dang sertel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del mora adalbar amrab Felix Ogabe mo sub del tokol adad ragabli amrab malol ngi tabud mabaltigreng makleng seur miul girel tel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del mora trongal ramli diray trir ngangel dor belau Michael ngi trangal gelabay magawl Stalin bay ma Senator Siegfried Nakamura kami nordoit ngiray bay mo sub del bibir kamiu emeim dang sertel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morangal gelaleleng belau belayles agyon ngi tramiu el girel tel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morangal geladililaw radira Ray Mary ewenti adalbay madira makti sanrang ewenti sadang madian ewenti oldiais masada ko ewenti smaw ma Lawrence katbangang ma Emery wenti mo sub del ngal giu marada de meim dang sertel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morangal gelakiasang makawl ngi madoyu Severino Ikea mo sub del bibir argaw emeim dang sertel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morangal gelangira simre makawl inaria mo sub del bibir kamiu emeim dang sertel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morangal adra qablira ngaraw rawlimang agik malon ngi tabud mabaltigar reng raklaing seur kamiu girel tel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morangal qablira itrira alab agik malol ngi tabud mabaltigar reng makleng seur kamiul betokol damam rabel wadra abelau emeim dang seur tel al bula. Tiadrigal mal tokobet sil sub del morangal kamiul betokol mlem dang liat cherom esbay tamgil agik malol ngi tabud mabaltigar reng makleng seur kamiu emeim dang seu el olmengi adala la cherom esbay tamgil el dirao adelina blailes. Tial gamaldili el dadu amorgina Santos Porha Funeral Home ra Friday May 1st 2026 ra 9 a.m. el mo 12:30 p.m. Emor ablil rawlimang al 3 hours e mga yaduy emor odas ngalel aroys rablu rawlimang. Kopmal masulang sain adalbaram rap Felix Okabe ngiraw Harry Fritz maday sakrel rawlimang al katin blailes. Tiadiring al maltokobet sil sub del top dring amid ol sa Moses Uludong tat pos malwatale Miss Tony Bell sa Radway Silverius Pesong ngirongor isak swaladaw Roy Gang Kyoni Sal adalbaram rap Felix Okabe mangira umarang Augustino Blailes al morarogul adamam el ginel ngamal dile la tigrarngud erdara itrir el cherom esbay tamangin malwaiseng na motrokok la ngamal dile el Friday May 1st 2026 ma 6:30 a.m. en top dra Palauan Funeral Home el mora Sacred Heart Church yawriw ramisang en lamut el mora Palauan Funeral Home emang maldin mo 12:30 p.m. Uraw limang county ngarart state komal masulang yarubak polo makaltanga trigidroguy saen na ngira umrang Augustino Blailes. Tial sub del mulla reng stringi adiagal spedel ma adiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi e haraorngi ko mal mesulang sub drakmel dile la kalista SB tia sub del top denia dabdebek SB ma odel adi sikli higa rangar gabsang el morangal gamatlungal garakablira omrogongla magim gawad madira kelgim gawad rakablil el masub dragmiu ragamel dile la targi drakalista SB el ngalgelam le espang le SB arbadul mau alye tema el SB agamel di la motorgaklal morngira Sunday el May 3 2026 el di mo mga maldira funeral home
el moswel ba emoraged. Malwaise et tirkaki del av matulungal ga makabli la aspadla. Rangalgel amle aspang li Sims James, rawodal adi siklihiga, mamihay na erungla, marangalgel. Rangalgel akaringel isida, rakyomi isida, marbebi ringi. Mamgaspasub de lodos, kaming marangalgiw, may madkaingasew. Rangalgel amle aspang le esbay arbadul, radil matawi talat ka madrang marbebi ringi. Rangalgela Dr. Yuchi masub de esbay. Rangalgela amle aspang may desil, ratewo Miguel, marangalgela masaharu may desil. Mgaspasub del bekel ad, may madkaingasew. Balilyo ay kimsub dar adra kabliraw alyo, ngardalolga. Madra Oleb Evans Sangbaw, Balang Maysay Chin, Mauew Postol Ramliga, Diluew Hudu Senyor, Helen Sangbaw, Ngiramaloy Felix Sangbaw, Rangalgela Noboru Ramliga, Rangalgela Bekeldil Kasko Tewid, Chinet Ito, Dirang Rakwak Janet Tewid, Jennifer Ngwal, Diratamakong Chun Ito, Adabadangal Satrunino Tewid, Dirangalul Angeles Napoleon, Nazaria Chiba, Pearly Albert Marbebi Ringi, Edison Tuti, Upin Tagesi, Oligong Dominic Sangbaw, Maylan Chin, Edburg Mabel, Paul Chin, Edline Mabel, Ngitoob Marbo, Jennifer Gibbons, Kenny Sangbaw, Mamosubdar Adad Marangal, may matay nga sewer tial momungulbong lal sungula kalista esabay. Teto kubet sel subda, almora diruldak o ob ngiraged, Ngaspasub da kaw marangalgem maradad may matay nga sew. Dirakarkur no nalui, mangirakarkur, mosub dar adad marangal may matay nga sew. Rangalgel amle wadal adaw alyay gibons, ngaspasub da load may mataalim edray nga sew. Rangalgel amle wadal adaw sabongi simang, rabona marbebi ringi, may matay nga sew. Rangalgel adiray ngayaw talat Fritz, Ramiray Yurigo Materne, Mangiray galaw Francisco Gibbons, ngaspasub da load may mataalim edray nga sew. Rangalgel amle madratol, elngir aluy seruy, may madaalim edray nga sew, tial momulbong lal sungula kalista esbay. Pakriw, madil pakriw, mosub dar bebi ragmiw may madaalim edray nga sew. Rangalgel akubari, ngirudal sang, radil sub da paloy, mabdul omgilom le paloy, mamosub dar rangal gmaradad may madaalim edray nga sew. Rabe ratyabda, mosub darangal gamar adad ratyabda may madray nga sew. Diramangyaw yoko kabukol, mgaspasub daload may madray nga sew. Migo Grace Yano, mangir etet Nobert Yano, mosub darangal gramilong, Ramudalong Salvador Talams, Senator Hocons Baules, Roman Yano, Dilwang Amra Baules, Monigar Irik, Mangalgela Rabay, Madalara Dr. Ngira Isaw Mogol, Mangalgela Victoria Ngira Ramyang, Mosubdar Adad may madaalim edkay nga sewer tial gamaldile la targi drakalista esbay. Rangalgela maasal baydong gitalong, elkmom gaspasub daload, marangalgiw may madaalim edkay nga sew. Katugubet sel spadela dabdebig esbay, mawadal adisik lihiga, elmuray adar amay elyayob, mau elbilrakum sena asuma, rablaira ekalbay rangar amayel mo mosub darangal may madaalim edkay nga sewer tial mo mungulbong alsil sa kalista esbay. Ablay ray melig ng spadala ngel Simon Derbay, madiringe el Pristina Bengol, mosub darangal nga maradad may madakay nga sew. Ang ramlunguy ang spadala ngir turong Chan Sugiyama, mosub darangal marangal garangir turong may madaalim edkay nga sew. Ang artmaw ang spadala ngir gabay Joshua Kumangay, mosub darangalgela Skalsol Mat, Ramaraw Mat Joseph Lee, marangalgela mga isang gumangay, Ramasaye Ma Bradley Gumangay, maradad rangaragabay may madaalim edkay nga sew. Edirekal ngar along ang spadala or ete Matias Erbay, mawadalad Lydia Allel, elkmo mgaspasub de may madakay nga sewer tel gamaldile la targi drakalista esbay. Adirekal spadela dabdebig esbay, mawadal adi siklihiga, Amora Francisca Xavier, Malaura Yerego Miles, elkmo mosub dar adad marangal may madaalim edkay nga sew. Agik malaya marar adamam,
Elmlodhi almadungang clear lengklam nga tela subdaw ul. E olangi tamabol sa baiw may madakay nga sew sel maasangal sils. Ngkmal kloaser mapolakal sa bamiw ngkmal diwngil basul di dakalat karang lungu. Arubakal Dios lolmol malobangge drabek tal sils. Signed the Bdebag SB. Subdrak maldile lakalista SB. Tia subdrak maldi loltobdar niya uel masubda saka Benjamin Iskawa Cherwin Isida Maanson Kaldung Elkmo Atargi dengalge drakalista SB elngalge lamle aspang SB Arbadul amlos me ersera Tuesday April 14 2026 emlamotrok lakmaldile lalmaringira Sunday May 3 2026 akmaldila di maringira funeral home almoswelba etwaw del mamalakra ollengar along Makyolngi tarbek kal adamam ngaraygal balu wal baldu koryo maloyti ta al sanrir elmay madaalim edkay nga sewer tialulbong al sil seranggal ngalged. Mangarar nagim subdara naura hideos, mother nga smos makaryo watchi, makawal gayki iskawa marbebi rakaw, may madakay nga sewer tial albul. Dave taro mamatsuda taro, mo subdara bebi rakamiw may madakay nga sew. Ngart ma nagim subdara kawal arbadul ratabalak willard kumangay, mo subdara adadra tabalak may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar kawal, madarang Johannes Ting, mamasubdar ngalgar armal le may madakay nga sew. Ayray agim subdar kawal other day, dirat kalgang Eleanor ngiramatukra, madira oligong gegi uduy asanuma, mamasubdar adad marangal nga bem nga suma mertial albula. Agidirek kalmasubdar kawal ksaw Noah sa araymul, maodam ramle diray terir Nancy Mangloy, mamay madakay nga sew. Orior ya tokubet sel subda loltobdar niya el masubda mau el bil hilek el morabilung may badulal mo masubdar ngalgedra idid may mam nga suma mertial gamaldil agidirek el masubdar ngalgela niro baraw raoob mamasubdar bebi rakaw may madakay nga sew miyun sa gimsubdar ngalgrat awar rangalgela iblay raw el bil hilek iskawa mamasaye iskawa Mosubdrar ngal may madakay nga sew. Rangalgela Ebil, ra Roberta Borja, may madakay nga sew. Rangalgela Bilal, ra Virginia Genya Mugay, Maydasil Mugay, Robert Mugay, Iris Mariur, Maloren Bandari, may madakay nga sew. Rangalgela Kaldung Ngiraluy, ra Juanita Kaldung Obiang, Maansan Kaldung, Mosubdar bebi ramiw may madakay nga sew. Dire kalmspadatri rangalgela Silas Kaldung, Rabun Silas, legislator Reinhard Silas, may madakay nga sew. Rangalgela Tomigo Ngiraluy, Rakarsla, may gaw moodam rawili edakay nga sew. Rangalgela Siyang Saka, Rangirutoy Saka, Holanda Saka, Edward Saka, may gamiw maodamiw sa aduy Saka, Esuroy Herbert, madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar kawal Koryang Clarence, Moltur gradalam may mam nga sukuma mertial albula. Rangalgelam lewel singeru ngiraluy, raomangar singeru, ngiramangyor singeru, mabilal singeru troli, mosubdar bebi rakmiw may madakay nga sew. Rangalgela shiro ngiraluy, rachiva shiro, mosubdar bebi rakaw may madakay nga sew. Rangalgelam lewel isida tamakong, rakyomi maberimun, mosubdar bebi rakmiw may madakay nga sew. Agidirek kalol ngitar kawal kyomi maberimun, mamosubdar ngalgela agemi, marangalgela benita, may madakay nga sew tial albul. Rangalgela isaw tamakong, Reynard isaw, Malori isaw, may madaali mertial albul. Rangalgela ilab tamakong, kosebam tood, mangira kayo blilab, mosubdar bebi rakmi marangal, may madakay nga sew tial albul. Rangalgela kameko, ra Francis Mayar, maobo Laurinda Mayar adatsi, mosubdra rangal, may madakay nga sew. Agidirek kal mosubdra kawal, Madra Alilay Larry Ngiramoy, may madakay nga sew. Rangalgelam Lewel Arbadul, Radir Mangyaw Yoko Kabukol, Mabenedicta Kabukol, mosubdar bebi rakmiw, may madakay nga sew tial albul. Rangalgelam Le Aspang Le Esbay, Radabdebig SB, maodamara diramtawi al talat ka SB madrang R, marbebi rakmiw, may madakay nga sewer tial maasang. Agidirek kalmasubdra, rangalgelam lewel Albert Amalay, Raperli Daklas,
ma Paul, ma Albert, ma mautakang almay madakay nga sew. Balilyaw, yatukubet salsub, dalotob din yaw el masub da saka, mau el bil, ilek iskawa, el moraw alyaw, madilu, mamosub da adad marbebi regid, may madakay nga sew. Ngayaw, reng spadla Benito Tomas, may madakay nga sew ertial albula. Klamatela sub daw ul, matirigel mlo dekal madungang clear, adekal bol maknitarang miw, mautakang almay madakay nga sew. Abolakal sa iwal may, didakalat karang lungu. Kompmal masulang ay arubakal Diyos lumakngal tangat tarigid rokuy. Signed, UL masubd si Saka. Subdra kodal. Tia subdra kodal loltob dringa adargroy postol ramlig. I adribug lokyoni isaal. Ngas kasuk Abraham ngiruyos. O bakal ol Patros Basilio. Ngira may udal teo nged. Mabenito Tomas alkmo. At targid rakalista SB amlos me ersera April 15, 2026, elmle ongede lurior, Wednesday. Akamaldi lamlamot rokol morngira May 3, 2026, el Sunday. Ngadi mo mga maldira funeral home el Moswelba, 12 p.m. Etuab dal mora olgul, cemetery, rabalura olle rangar along state, el momadakla. Magimsub dara rokul admamel nga rababal dab, orior mayol dab, mamay madaalim edkay nga sew, edas mas maingal targid. Yakuk polakal sa iwal may, leng alsa nga malubeng se rawul, engidibo modengay, edidakalat kal ngarang lungu. Magimsub dara kami ul adamam, raigalbek kalbalu. Mang ayang wadal ad harumi inawo, Governor Richard ngiraged, Mariki ngiraged, mamosub dara adad marangal, may madaalim, edkay nga sew ertial albula. Ngertmaw, sakay ngir okbay, mosub dara rokuil adad marangal ge may, madakay nga sew ertial albula. Ngaramlanguy, Ro Betty Xano, Rongu lara Brem, rangalgelaw alyay Toribiyong, Rayoel Matyanson Toribiyong, Marbebi Retir, rangalgelario Rubiang, Ilong Olgril Uduy, Marangalgel, Rongu Ram Uwang, William Ngiray Galaw, Marbebi Ringi, rangalgela balbul takyosi, Abir Dialul, Marbebi Ringi, Marukwil ngal graselaw, mamosub dara rokwil adad marangal, may madakay nga sew ertial albul. Orior, dirat matpab sa Daria Fritz, rangalgelam lengir dongol, ngariar or rum, rangalgela kasawa lakamay talong, rangalgelam lengiray galaw, teru talams, rangalgela barbarang yano talams, rangalgela asako nakata, ra Florentina, Natsue, Natsko ma Ramas, Senator Hocons Baules, Senator Salvador Talams, Giretet Novertiano, Roman Yano, Macrace Yano, Malame Ongino, Lina Ongino, Rose Masubda, Diretet Margar Napayama, Benito Tomas, Alvina Da Albay, Iadribu Lakyoni Isaal, Joseph Isaal, Joyce Isaal Sali, Igalaw Ngiradong sa Regina Riz Chunewo, ngira may udal tewong the marbebi ringi, Gloria Idasyar marbebi ringi, o baka mga lang Larins Ramaliga, Kostang Ramaliga, Ngitoob Ramaliga, Lisa Robert Ramaliga, Diana Smau, Istus Mau, Ngaskasuk Abraham Ngiruyos, Michael Ngiruyos, Oligong Dominic Sangbaw, Johannes Marar, Sanford Chuneosi, Maarvin Ringel. At tukubet salsub na moradil ruuldak oob ngiraged, madira karkur no nalui, mamosub darbebi ramiw may madaalim edakay nga sewertial albul. Adire kal tukubet salsub na moraw elbil Hilaria N. Ichiro, elk mamosub dar adad marangal may madakay nga sewertial albul. Adire kal tukubet salspadela adar karoy pastol ramlig, amora diram tawi el talat ke SB madrang el mamosub dar adad marangal may madaalim edakay nga sewertial albul. Balilyaw dilu Rahel Ngiruyos u Erbalaw, rangalgela umeko Mariur, Madra Taubel Timothy Rul, Rebecca Ngiruyos, Rungul Donald Harwo Marbebi Ringi, Sinton Sualablay, Delegate Ney Sualablay, Wadalab Rosalind Mresbang, Augustin Remort, Malaki Ngiradongos. Ngayaw u Eramas Madiramas, u Ergamur Madirgamur, Clara Michael, Talobad, Wadalab Yayego Rafael,
Sekundina Mareb, maobaad Mina Antonio, mamosub draroil adad marangalig may madaalim edray nga sewer tial albula. At tukubet sa spadel tial albula, alal tobdring adar garoy postol ramlig, el moray adri bugla kioni saal, mamosub draroil ngal nga mar adad rablay rang ribugla, may madaalim edray nga sewer tial gamaldila. Adirakal tukubet sa spadel adar garoy postol ramlig, amaraw el masub da saka, mau el bil ilek iskawa, mamosub da rokuil ngal gra taawar, may madaalim edray nga sewer tial gamaldile la kalista esabay. Adira kal tukubet sa spadel tial albula, alartob nga adar garoy postol ramaliga, el morat tulungal gra milong, el nga Senator Hocons Baules, Senator Salvador Talams, ngid etet Norbert Yano, Grace Yano, Maroman Yano, el mamosub da rokuil adad marangalga, may madaalim edray nga sewer tial albula. Adira kal tukubet sa spadel tial albula, alartob nga adar garoy postol ramaliga, el mora obak kalol Patros Basilio, dil taab, el mamosub da rokuil adad marangalga, may madaalim tial albula. Adira kal spadel tial albula, alartob nga adar garoy pastol ramaliga, mangas kasuk Abraham Ngiruyos, el mora rokuil adrir, rakablil rakakur, el nga tulungal gra omisaol, tulungal gra kabang, tulungal gra ngaskaraw, matulungal gra imangli, mamosub dra rokuil adad, may madaalim edray nga sewer tial gamaldil. Adira kal spadir tirga rubak, amorarangul rabarem, rangramlanguy mo mosub dra rokuil ngal gra selaw, may madray nga sewer tial albula. Ar adama malmlode akal madungang clear, adakal bol makita renrir. Akyolangit, mamgas pasub da rokuy, may madaalim, edray nga sewer tial mong mungulbong, al sungul ngigal targi dra kalista esbay, el guk mo adibus radalong led. Tial gamaldi, lamlamot turgok el moringira May 3, 2026, el Sunday, el di moringira funeral home. Marubak kal Dios, bolamak ngal tanga targi da rokuy. Signed, Adargroy Postol Ramliga. Subdrak maldi rakalista esbay. Tia subdrak maldi loltob dinya ramasong garay Mariur, where war Ramon Rabay, Spis Valentino ngirgiklang, kaltngul Rabay udu yumang, badul okadat itong, marabu Celestino Malsol, elkmo at targid rakalista esbay, el ngalgelam ledir omrogong lu aliyay tema el esbay, amlosme riabadanya lang aramorg, emlamot trokok lakamaldile el moringira Sunday, el edel gabsingil ongay malbuil, Sunday May 3, 2026. El di mga maldira Palau Funeral Home and Chapel, rangat kibrayray, el mosuel be motuab del mora olenger along, el momadakla. Magimsub dar arbekal adada marangal garakablira dalgong, mamay madaalim edray nga sewertial albula. Magimsub dar adamam rapekal balu, maolenger along, egimsub dar hatsko sato marbebi rakaw, eriga Emmanuel marangalgem, diram tawi el talat kamadarang ar marbebi rakaw, sabrong al Raymond marbebi rakaw, Ruad Paulina Iskang marbebi rakaw, Maria Asuncion Lesel Oywil marbebi rakaw, Denisha Mariur Ubde marbebi rakaw, Adalbay Rabdul Baudista Sato, Maayat Temong, Direkal Musubdratet Singit Sato, Sadawor yung ma iadrading Abraham Osima, Mamosubdradad, Rablay Ur, Rarangalgela Marao Taltoe. Ngaklaw ngarar, dagim subdarangalgela Malsol, raoptuila Malsol, mosubdar bebirakaw, ma Valentina edesom lamarngal, ayi direkal musubdra hana ingais manahen, mamosubdar bebirakaw, direkal musubdra Basilia tema elu erongos, direkal musubdra ngalgela sa eyang merilang, mamgas pasubde may madkay nga sewertial albula. Ngiwal nagim subdra harugo ngiramkati, Pablo Tomol, Delegate Elender Ngiramkati, Wanda N. Timarong, Linda N. Malaytaw, Valeria N. Talay. Malgayok, ikuko okotol, mangarabay boysek Talay, mosubdar adad marangalga. Ng Esar, Kamarek Zacarias Siangaldeb, Dwayne Hideo, Dr. Che Lincoln, Dominic Tamarcel, Umi at Jeffrey Antol, Inaria Ngiraybay, Gracia Leonardo, Ertung Elisa Watanabe, Norma Etibeng, Maemilda Adalbay.
Agidire kalmasubadrat ngasik risong saito, mamosubdar baby rakaw marangalaka, edire kalmosubadra obaram u Sydney AET mar baby rakaw. Iray agim subadrar alulga ringang mates, puigaspi Sherman Daniel, wadal adra asel takako rulugda, Sheko Daniel, Paulinar Mangasaw, mamosubdra bekal adad marangalgra tulungalgra asel. Agidire kalmasubdra Ebil Rasmusong Marta Yaad, Madiremeu and Mary Adiao, mamosubdra adad, rarangalgel agitang, marangalgel adiraibu, marangalgel eungel, marangalgel omtilo. Agidire kalmasubdra ira likasakas, mamosubdra adadra ongalgra igasakas. Agidire kalmasubdra ayaw or the ortkoy la maebil rairik la sadaria adalbay, mamosubdra rangalgela ngiroit, marangalgela etumbelew, marangalgela balelas, marangalgela ngiraitpang. Orior, wadal ad maura kordon, siska sangbaw marangalgem, raudu sangbaw senyor, mamayreng sangbaw, marangalgela amle dirarur dilub arabay, radirarur nglod arabay ngiraingas, matarga ravernis arabay, marbebi ragmiw marangalga. Rangalgela kuniko oigang marsil, ramarta marsil, marbebi rakaw. Ebil raroy sa mihaynat Marcel Kodeb, marbebi rakaw. Ngalgela simako wali, rasisinya uweda, marbebi rakaw. Mercy Mariur Bitlal, marbebi rakaw. Lili Oilo, kaw marbebi rakaw. Damiana en ngirat aboy, marbebi rakaw. Julia Oib, marbebi rakaw. Daria April Mateolol, marbebi rakaw. Ulang dame, marbebi rakaw. Rangalgela beng the saawas, rawadal at Sandy saawas Lazarus, maramli uel saawas, marbebi rakamiw marangalga. Marangalgelamle wadal at margi mongami, ramadra abaab, dabdeb mongami, madorin en olngalel, marbebi rakamiw marangalga. Rangalgela mogirong osig, rawili osig, rangalgela yob ililaw, ray other amay elyayob, marbebi rakaw marangalga. Rangalgela ngir ora lililaw, ratulig Alfonso Diaz, makaray ngir ora ala, marbebi rakamiw. Rangalgela rumong ililaw, rardialul rumong, marbebi rakaw. Rangalgela amda aldebelbot, ralosaw odaw, makarla siyang sadang, Maklen siyang, Maria Basilius Agitaya, Ngayaol Naruo, Humay Naruo, Merlin Basilius, Humay Basilius Isida, Clio Basilius, Susan Girausuy, Pascuana Blesa Marbebi Rakaw, Malik Siska Besong Kel, Marigo Tomas Marbebi Rakaw Marangal, Domin Mistru Tome Marbebi Rakaw, Benita Masubada, Oceana Rungulbay, Deborah Masubada, Ngiratnger Hiob Masubada, Matthew Masubada, April Masubada, Fred Sangbaw, Maumi Sangbaw, Maru Aliw, Sukurad Sabal, Marbebi Rakaw, Wilson Ngirausuy, Marbebi Rakaw, Saturnino Tewi, the Marbebi Rakaw, Dennis Oilo, Kaw Maruul, the Reynold Oilo, Maru Aliw, Jan Gabow, Felix Olgril Minor, Marbebi Rakaw, Rangalgela Olgril, Billy Naruo, Bruce Ngirgutling, Spis Cordon, Isaw Sato, Isaw Sato, Yusim Sato, Valent Oigang, Jenkins Mariur, Denisio Mariur, Samuel Eldesel, Silverius Besong, Benito Tomas, Marbebi Rakaw Marangalga, Henry Velesa Marualem, Agidire Kalmasub, Rangalgela Rigrig Spis, Marangalgela the May, Maledang Tamol, Marangalgela Brel Maebil. Kamiul mlabas ang kliw, mosub darabebi rakamiw maradad, marangal nag-emay madagay nga sewer tiyal gamaldil. Tirgal adad al mlodeng al madungang klir tiyal subada, mosubes edibo modengay emay madakasawes, edagay nga sewer tiyal gamaldil. Tirgal adad al modeng al sabairal, mortiyal gamaldil, asabairal ding maya ulong usurir, el mamsara mga song garay mariur, malubeng uwadal ad maura kordon, kumpmal masulang, signed, Ramang song karay mariur. Subadra kamaldil. Tia subadra kamaldil lantob ngay lapsis Ernest ngiras aduy, Erdoor Fernando Iyar, Adalbay el sunger dialul, Buiker door edirekal
Iadra susong William Der Hotel el morarbe kal adamamal mo akalista SB el ngalgel adalad ramle dir omrokong lu alye temail SB amlos me ersera April 14, 2026 el mle Tuesday. Mabadingel ang galdi lang aramor ag emlamot terkok lang maldile el moringira May 3, 2026 el Sunday el di moringira funeral home el ngarangat kibrairay emotuab dray yatara swelba el momdakra olay ngar along. Malwaisay agim subder tirgal adamam, rakabli la rabitang rang isaang, mablairas mga song, rakabli la ilokulsum, ray-ray, mga ramew. Marmomededais, lamay madaalim edgay nga sew. Mang ayang la rablay rang ardoko, agim subder ardoori simang, bandari, maebi lungireng takawo, Maniro bandari, mamosub dar adad marangal ke emay madaalim edgay nga sewertial albula. Olle rangar along yagim subdra ubdey tino klolad, marangalgel, agegrel ada marangalgel, a osima, marangalgel a saiske, marangalgel a shiro, matet sing it sato, mamosubdra rangalgiw, emay madaalim ertial albula. Ngararda, rablay ra ngiptang, yagim subdra ngirait pang selibyo, maebil, Rayrung, Elizabeth Cabrol, mamosubdar adad emay madakay nga sew. Malgayo kagim subdar ngalgelamle ebilgungi leidu berdial, rapastora Philip, blanda blesam, nirasibo ngardial, maugardew Patrick Talay marbebi ringi, mamgaspasub de may madaalim edakay nga sewertial albula. Ng esa rablayra taamel rangarwikl, agim subdra rasuk Terence Rulugda, Madalal ra wadal adra asel, takako rulugda, mamosubdra ad, emay madakay nga sew. Ablay ra osay, mangar masong, yagim subdra rangalgela marrao, ra First Lady Damiana Yara ngirata aboet, rangalgela Mariur Lomisang, ra ramang song garay Mariur marbebi ringi, rangalgela Malsol ra Rabu Celestino Malsol marbebi ringi, rangalgela Oilo, ra Dennis Oilo, Lily Oilo, Vice Presidente Director Raul da Arnold Oilo, marbebi ragmiw, mamay madaalim edkay nga sewertial albula. Ablay ram agim subdra ringang bilra alula, mamangatul hanenorable, mamosubdra adad marangal gi emay madaalim edkay nga sewertial albula. Blayrangar matarang agim subdra Ililaw Aaron Basilius, mamaasal Ebil Raklay Mitsko Walter, marangalgela Basilius Gintaro, mamosubdra rangal ge emay madakay nga sewertial albula. Aarwang agim subdra ngira arwang Billy Takamine, mawadal ad Anita Takaw, marangalgelamle ngira arwang Yugiwong Hotel, marangalgela Landisang Idiil, marangalgela Obasang Mav, marangalgela Takadasang, marangalgela Bares Odoryong, mosubdra bekal adad marangalga, marmadeday se may madaalim edkay nga sewertial albula. Agidirek al masubdra rangalgela ngaswal, rangalgela Mimong, marangalgela Maet, rawadal ad Maura Gordon, may madakay nga sewed alim mertial albula. Orior, ablay ray ngayaw, agim subdra Rubas Gabriel, Adalbay, maoob Rahel Beserak, mamosubdra adad marangalig may madakay nga sewertial albula. Ang argaswal, rablay rangar malong, agim subdra oligong Dr. Stevenson Cuarte, mawadal ad Fidela Model, mamosubdra adad may madakay nga sewertial albula. Angat bang rablay etet, agim subdra rubiang Hiromina Bayama, madirangal de lakorang ngirablaku, mamosubdra adad marangal, may madaalim edkay nga sewertial albula. Ayray rablay rangaklaw, rakablil rabitang rang isaang, mablay ras mosong rakablil ra elokulsum, mangarmeo ray-ray, agim subdra rangalgela Temalu Erongos, rangalgelam ler door, eungel baab, rangalgelam ler door oval, rangalgelam le lilaw tamingil, rangalgelam le erdasabaal olgari la minor, rangalgelam le ebil kitang ngiras aduy, rangalgelam le mga tulibu amarey, rangalgelam le ebil omtilo ngiralmaw, rangalgelam le ebil etumay rungulbay, marangalgelam le lapsis adalu le eungel. Ngas pasubda roguy emay madal mga trira rangalgela dalad ramle diro omrokong lu aliyay temail esbay, edakay nga sewertia lulbong rangal targid rakalista esbay. Kadamre nga sulira roguy
wil takaw adra kabli lamatulungal ga raw ngilo malkiw mangal sumiw. Kompmal masulang ay arubakal Dios lolomol malamakal tangat tarigi the rokwi. Signed Buikra the Or I adra suusong William Der Ngotel. Subdra kodal. Tia osisiul subdra kodal loltob the tet sing it sato badul okadat itong ramasengal isawo sato ubday Valentino klolad I adraro garay Mariur, dabdebg esbay, Samuel el Desel, I adrading Abraham Osima, maayet temong, mamiseral malayong, el masubdra adrab layur, rakamaldile la kalista esbay. Abadngelanggal maa, sangaramor, emotor kaklang akamaldile, el moringira Sunday, el edel gabsingila ongay melbuil. Sunday, May 3, 2026. El di mga maldira funeral home, el moswel emoraged. Mang ayang aling spadala o bilba ala Mary Osima, Brihinya kegrelad, makabasul kegrelad. A olay mangar along ang spadala Eriga Emmanuel, rangalgelam lebadul sato ramot, el ngaringatet sing it sa sato, hatsko sato, mosubdar adad marangalga. Rangalgelam lew erongos ewatala, ngirong wikla, raruad Paulinas kang marbebiringi. Rangalgela limay mis, ra Asuncion el desel marbebiringi. Rangalgelat aboy ta diagalmav, rasabarong malayong marbebi rakaw. Rangalgela balbulta nilaylab, rafuana bauloong, marut kibons, mosub darabebi rakaw, may madagay nga sew. Padulra elkang, Wilhelm Ramokta, rangalgela Shiro badul, rangalgela klol al badul, rangalgela ubaday badul, rangalgela Osima badul, rangalgela korang riyungla, marangalgela ilangay Miguel. Rangalgela gegrel ad, marangalgera sa Ersay, mamgaspasub de may madagay nga sew. Senator Ramosong Karay Mariur, Madenisya Mariur Ubday, mamosub darangal ge may madali madagay nga sew. Ang rar deng spadla ngiraroy sa Felix Gibb, mosub darar ad marangal ge may madalim. Arabu Celestino Malsol, mosub darar ad marangal ge. Agi direkal mosub darar Valentina edasom la Machesi edasom la. Direkal spadla Andrew Shiro, mambiako Andrew, mamgaspasub del bekelad may madagay nga sew. Ngiwa ling spadala Cecilia o Ueda, Sandra Tulmau, maelender ngiramati, mosub darar ad marangalga. Amalgayo keng spadala Valeria Ramoko Jacinto, Ikuko Okotol, Clebas Siangaldeb, mamgaspasub de may madagay nga sew. Ang esa ring spadala Ramangsong Garay Mariur, maodal ad Maura Cordon, mamosub darar adad marangalga, may madaalim edagay nga sewer tialulbong al sangulak ngal targid rakalista esbay. Ayra yung spadala Spis Valentino ngirgiklang, mamosub darar adad marangal gara asel, may madaalim mertialulbong al sangulak targid rakalista esbay. Tukubet sal spadam, amorar ngalgela igasakas mamkaspasub darokuy may mamngasumam. Ang ramlunguy yung spadala Sebastian Shiro, makabukol al desel. Angat pa ng spadala Rideb o kada ti itong, Marta ti itong Kasuma, Yugo ti itong Lawrence, Jameson ti itong, Jan ti itong, maubaday Valentino yaad, mamosub darar adad marangal ga may madakay nga sew. A oryo ng spadala diramtawi el talat ka esbay madrang ar, mamosub darar adad marangal ga. Agidirek kalmusub darar former Vice President Udu Senior, mamosub darar adad marangal ga. Agidirek kalmusub darar ngalgelam le badul sator mokta, raram aseng la isawo sato, Yusim Sato, Mercedes Sato, Delfina Ramosao, Odelafi Sato Mayar, Bridget Adachi Marbo, Lucy Marar, Selma Fukuichi, Travis Augusta, Kateri Faustino, Tony Lilaw, Myers Tiitong, Sally Tiitong Sualablay, Wanda Tiitong Ramaliga, Nadia Tiitong Benhart, Mased Ais Tiitong. Mgaspasub del Beklaad may madakay nga sew. Ablilyo ang spadla Idasyar Lester ngiramaged. Ang ayaw ring spadla Rukubay Legang Itz. Ang klamatela subdaw ul malsugum lodyakal madungang klem, elakbol maknitarngum may madaalim edakay nga sertial mo mungulbong lal sungul ngikal targid. Kompmal masulang ya Dios lamakal tanga targid rokuy. O sisil subdra kamaldi laloltob niya o bakarusong teruo tiyokay, uloong Antonio Yaad, Dabdebag esbay, o bakla yabu Lorenzo Ngiramulaw, Marb Orcasad, Laurentino Loong, El Masubdar Adrir, Marbebi Retir, Raigal Balu. Magim subdar ngalge laloy,
marangalgela uldegala, rangalgela mle dalala bulay Kyoko Hotel, rangalgela Sinchang Higa, rangalgela mle obakarayebu ol midar obalang, rangalgela mle ruad raibetay, ubad ngira molaw, rangalgela mle dalala bulay waisa ngira itay, rangalgela mle dalala bulay oyaol taima, rangalgela mle dalala bulay tabidoy iwotoong, rangalgela migaw obalang, rangalgela sigebert obalang, rangalgela mle diray tadir koy uloong, rangalgela emrey borha, rangalgela malil tadimir, rangalgela ngirawgal takawo obakatang, marangalgela mle wadal adra ngatibang ngirur haruwo, marangalgela hirosi obakatang, rangalgela sakay obakatang, ngas pasub dal beklaad may madaalim edgay ngasew. Magidirek kalmasub drar adamam raygal balu. Ang ayangla wadalad harumi inawo, ulangong Antonio Yaad, kalista mogisang, mabaab hens takawo, iliakal spadela obakarusong, amasub dra obakaralaw Stephen mogisang, mawadalad dilur Jose. Olay, rangalgelamlew erongos ewatala, ngirong wikla, rangalgelamle badul sa tormokta, rangalgela olsudong oigang, mahelen moros. Ngar along agim subdra rangalgray may, rangalgela dilu bara Nancy rungul, rangalgela rungul obakatang, rangalgela baltaw obakatang, rangalgela mateo lool obakatang, rangalgela buy kadil obakatang, marbebi retir. Marangalgela mle adalbay raywang ngiraylil, ngas pasub de may madaalim edkay nga sewer tial albul. Ngarad rangalgela bos ablaluk, matob da saygamal, miyako Andrew, Basilia Temail, machini remota. Ngartmaw, ongeti radni esbay, musub darbe birakaw. Marangalgela di ramay kumangay, ramasaya kumangay, musub darbe birakaw marada marangalga. Ngatpang, rangalgela dalmalay tiitong, marangalgela karingel alabda. Ngaramlangoy, ngirasibong lakyus malsol, ngiraklang chance kabong, musub dar adad, ma Emilia Aira aged, mamusubdar adad marangalga, ma Abigail Esbey wasisang. Iray, talat kakadoy radni, Chinadi Borja, ma Maylin M. Villanueva. Orior, diramtawi, talat ka I madrangar, marbebiretir. Elina Talmatang, Marciana Talmatang, marbebiretir. O bakarakamisong Valent Oigang, Dr. Angela Marcil, Sukurat Sabal, Iterir Sabal, marbebiretir. Esbera kadung Edwin Chokay, marbebiringi. Ibadul Rabarak, Florencio Yamada, marbebiretir. Ma Anchi Oisawang, marbebiringi. Signed, Obakarusong Teruo Chokay. Tial subadal mula reng stringi, adiagal spadel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspadirar adulul top deringi e haraorngi, koh mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello Palau, this is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. WWFM is owned and operated by Diaz Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on two different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in Diaz Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours.
Oisine. What do you mean oisine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island beer, Asahi Super Dry, number 1. Looking for Palauan oldies or American oldies or latest music? WWFM Music Store is open to serve you. You can now make your own personalized CD or download music to your iPod, MP3 player, USB, and cell phone. WWFM Music Store is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. Call 488-5771 for more information. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. A third attempt to kill the president. I'm Lisa Brady, Fox News. Palauan's journey of accountability in the criminal justice system starts today. U.S. Attorney for D.C. Jeanine Pirro, as a California teacher, is charged with attempted assassination of the president and 2 gun counts, with more charges expected over Saturday's shooting outside a hotel ballroom where the White House Correspondents' Dinner was being held. FBI Director Kash Patel commending the quick response of the Secret Service and multiple other law enforcement agencies. They did exactly what they were trained to do. They stopped a massive attack from becoming even worse. They stood in the way, they safeguarded America, and they should be nothing but applauded. Investigators say the suspect had reserved a room earlier this month, traveled cross-country by train, and checked into the hotel Friday. Arrested after trying to run past a security barricade, where a Secret Service officer was shot and saved by a bulletproof vest before opening fire on Allen, who was not hit. As that investigation continues, so will a review of security protocols. But White House spokeswoman Caroline Leavitt says the president is undeterred. He does not want these deranged lunatics and these grave acts of political violence to change our American way of life. And I think it's a very brave thing for him to say. It'd be very easy for him to just hunker down here at the White House where he knows he's safe, but the president wants to be out across the country. The administration also making a renewed push for the president's White House ballroom project, citing security concerns and asking a court to dismiss a lawsuit. House Minority Leader Hakeem Jeffries. The defendant should be prosecuted to the full and complete extent of the law. He says political violence directed at anyone is unacceptable. Britain's King Charles also undeterred by the shooting, just arriving at the White House with Queen Camilla for the first of several events this week. America is listening to Fox News. A new offer from Iran, reportedly offering again to reopen the Strait of Hormuz, but wanting to delay discussions on the country's nuclear program. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. White House spokeswoman Caroline Leavitt, as the president met with his security team earlier today after deciding not to send U.S. envoys back to Pakistan for more talks over the weekend. For now, a ceasefire continues along with a U.S. blockade of Iranian ports. President Trump says Jimmy Kimmel should be fired after comments that also drew a rare public reaction from the First Lady. Melania Trump is urging ABC to take a stand against its late-night host, Jimmy Kimmel. This comes days after a third assassination attempt on President Trump's life. During the White House Correspondents' Dinner, Kimmel parodied hosting the event on Jimmy Kimmel Live last week, joking that First Lady Melania had the glow of an expectant widow. On X, the First Lady wrote, in part, Kimmel's hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn't comedy. His words are corrosive and deepens the political sickness within America. Fox's Michelle Polino, President Trump accusing Kimmel of a despicable call to violence. 2 wildfires now blamed for destroying more than 120 homes in 2 South Georgia counties. Fire crews warn that containment of these brush fires is not yet achieved and that dry conditions
forecast for the coming days suggests the fires will continue burning or that new fires could pop up. Residents are urged to be cautious. Georgia Governor Brian Kemp says the fire in Brantley County, which has burned more than 20,000 acres, might have started when a foil party balloon touched live power lines. Fox's Eben Brown. Crews also still doing battle in Florida, where one volunteer firefighter was killed last week. I'm Lisa Brady, Fox News.